Harmet aduk jehetun ni pelote harmet aduk pas pinang pop upet si penilo adara red chili pinang pop ladar lepote fish masala langau ketuma langau masala ta beban ada fish masala ahom na reo fish masala गरम मसाला ladar garam masala pinang pop garam masala la pidar lepote inti inti pinang pong nanti coba inti pidat lo pada mixing dalam mixing po lagi cemur deh kalau kan urung angko betok tang lo pias kelep tang lo birik kita dulu cari kita cari peta dulu dunia peta nah dunia yang pernah di sini di dalam mix nangko dong pasti bisa mix me pasti mix me nangko एकदम mix me pasti mix me lo pote jangku corang pada yang contoh एकदम 5 मिनट में तुमसे ini nangko आलू pan ini lalai kok aku आलू ini macam ini loh bang ya ini ko cuma ini lang ko ugat kan nahan talaga ugat kan las timit la mit masala lage dio khaong long ayo patok lo mit masala dio khaong masala itu mangka beda tai hom lain betul nampak lang ko naga mit masala hang kong bentuk ini kita lah bentuk ini pasti ini selesai lah tu aneh tu ko alu masuk talut ko alu pada ini masalah kalau cepat dikat ke kemudian tidak cepat badutkan oke apa itu apa gak apa nanti kalau cek price pen Ko mekinan tak men melang lah paduk canang lah angkala price ad masalah nilai petik ada ad ku ad pen cela ke price lo la price ad pen angko da bhaji tu ko la pias hasun kari peta lah cepat memang ad ada alop lota supe yo kon sumi lo supe yo lo supe yo lo ka supe yo along ka vui nang po pa được che nang po supe yo lo da